Mayong nga buntag kaninyong tanan, dalaygon ang Dios ka pribilehiyo o oportunidad nga kita makapadayon sa ato nga kinabuhi karon o dalaygon gayod ang Dios sa iya nga kamatinumanon sa ato ang kinabuhi o tungod kana sa kaluoy niya nga buhi pa ta karon. Grasya niya nga gialaw niya nga maka-experience pa ta og bag-ong adlaw og bag-ong kinabuhi. O dalaygon ang Ginoo sa karon nga kabuntagon sa diin pod privilege kita nga makatuon sa iya nga pulong. O this time, ang tema nga ato nga pagatun-an, a deliverance by God's power. O ang text nga ato nga tun-an, Psalms chapter 40, verses 1 to 4. O before kita magapadayon, ato kini nga basahon ang verse. Nagaingon sa Psalms chapter 40, verse 1, I waited patiently for the Lord, and He inclined unto me and heard my cry. He brought me up also out of a horrible pit, out of the mire clay, and set my feet upon a rock, and established my goings. And He hath put a new song in my mouth, even praise unto our God. Many shall see it, and fear, and shall trust in the Lord. Blessed is that man that maketh the Lord his trust, and respecteth not the proud, nor such as turn aside to lies. A deliverance by God's power. Let's pray. Ginoo, nagapasalamat kami amahan sa imong nga pagpakamaayo, Lord. Thank you, Lord, for loving us. Thank you, Ginoo, karon nga kabuntagon amahan sa diin ma-experience namo ang imong kaayo. O salamat amahan sa bag-o nga adlaw. O salamat man pod bisan pa sa ulan o sa mga blessing, Ginoo, nga dili na maihap sa among nga kinabuhi, Lord. O pasaylo kami, O Dios, sa among mga kalapasan. O hinloy kami, Ginoo, sa hamili nimo nga dugo. O bisan pa man amahan, gi-acknowledge na ko, Lord, nga ako weak o sa ka wicked sinner nga saved by your grace, Lord. Wala ko'y mahimo kung wala ang imong tabang, Lord. O ang imong pulong, Ginoo, karon nga pagkasaysayon akong pagampo amahan nga masabdan kini sa pinakasimple lang nga pamaagi, Lord God. Fill within us the power of your Holy Spirit, Ginoo, nga magrasp namo maayo, Lord God, masabtan ang imong principle nga ang among pagatunan karon amahan. Lord, we thank you and we love you. We praise you. In Jesus' name we pray. Amen. A deliverance by God's power. Now, atong makita sa atong verse, there is cry or the cry. In verse 1, si King David nagaingon, I waited patiently for the Lord, and He inclined unto me and heard my cry. Now, atong makita na I cry. God heard the cry of the Israelites people and came to their rescue. Mana nga itong makita, no? Sa Exodus chapter 3 verse 7, and the Lord said, I have surely seen the affliction of my people which are in Egypt, and have heard their cry by reason of their taskmasters, for I know their sorrows. Now, atong makita nga sa diyang gi-afflict sa mga Egyptians, ang Israelita, kita jud kayo sa Ginoo na, klaro kayo na siya, o ang hilak sa mga Israelinhon gidungog jud na siya sa Ginoo. The moment nga ang mga katawan sa Dios, no, ang mga kaanakan sa Dios, ang people of God i-afflict ang Ginoo, nakabalog yun sa hilak sa iyang mga katawhan. Ang Ginoo nagapatalinghog sa hilak sa iyang mga katawhan. Mao nang ato makitaan. Og have you cried before? No, mao nang ato ang makitaan karon nga matag isa ka nato nakatry naghilak. O the question is, have you ever cried out to God? There are a lot of lost people out there, and I'm afraid they are not crying. Now, atong makita karon sa ato nga sistema sa atong kalibutan, there are a lot of lost people out there. O wala sila nagahilak sa ilang kahintang, no? Wala sila nag-acknowledge nga sila usa ka lost sinner. That's why dili sila maluwas. Kaya naman, they are enjoying their sin. They are living in their sin. People nowadays are enjoying their sin. O bisan pipila sa mga sa tuang mga Kristohanon, even Christians are enjoying their sin. The question is, have you ever cried before? Remember, atong makita sa atong passage that David knew he was lost. No, sa verse 1, sa dihang nag-ingon si David nga, the Lord heard my cry, ato makita nga gi-acknowledge niya kabalo si King David nga siya usa ka lost, meaning there is something in his life that's needed
to be changed. No, as a Christian also, there is something in our life that's needed to be changed. Enough is enough. Tama na. There is something in our life. And remember, in our life, that's something only God ang maka-change rapod. Dili ang atong kaugalingong ability. A deliverance by God's power. Dili lamang the cry, but also the change. In verse 2, the Bible said in Psalm chapter 40, He brought me up also out of an horrible pit, out of the miry clay, and set my feet upon a rock, and established my going. Now, atong makita nga there is something needed to be changed. No? Atong makita sa verse nga atong makitaan nga God brought David from a horrible pit, out of the miry clay, and set his feet upon a rock. Atong makita, I can't be saved. As a Christian, atong masabtan unta, that we can't be saved and still doing the things that the world is doing. Ako kining balikon, as a Christian, I can't be saved and still doing the things that the world is doing. Remember the word of our Lord Jesus Christ, that we are in the world, but we are not of the world. We are separated. We are called to make difference. We are called to be ambassador of our Lord Jesus Christ. May mutang example sa lost world. Kaya nga naman, sa dihang kita isip mga linuwas makinabuhi sa sala, makinabuhi ita the way the world is living, paano pa ma-discern sa mga tao nga aka ni Christian? Wala na discernment nga mahitabo. O how can we preach them the gospel if we live like the world? If we are doing the things that the world is doing? God does not leave His sheep in a mud hole when He finds one. Remember nga, sa niyang nakitaan sa Ginoo, o nakitaan niya ang iyang sheep. Remember nga, wala ra na niya gibiyaan sa mud hole. Iyahan na siyang gamiton sa Ginoo. Higala, wala lang ka giluwas sa Ginoo. Dili lamang sa salvation nag-end ang gusto sa Ginoo sa imong kinabuhi. Remember, God wants to use you. Gusto gyud sa Ginoo nga gamiton ka, gusto gyud sa Ginoo nga gamiton ko, gusto niya nga mabag-o ta o mahimutang separated, mahimutang ambassador niya, dili ta mahimong bad example. Mahimutang maayo nga ambassador sa atong Ginoong Hesukristo nga nahigugma sa atoa, nga nagpakamatay sa atoa. When David cried, God brought him out. Psalm chapter 34 verse 6, nagay nga ng Bible, This poor man cried, and the Lord heard him and saved him out of all his trouble. Mao na siya atong makita na sa dihang si Haring David nihilak. When David cried, God brought him out. Now, there are two illustrations yung atong makita. Number one, God took Noah out of the world and put them into the ark. Naka-remember ta nga sa dihang nag-warn ng Ginoo nga iyang silutan ng kalibutan, si Noah is kuha sa Ginoo, giseparate sa Ginoo og iyang gibutang sa ark together with sa iyang household. Now, number two, God took Israel out of Egypt. Ang atong makita di ay nga sa dihang gikuha ta sa Ginoo sa isa ka butang, naa di ay siya gi-prepare nga ato ang butanganan. In other words, God is preparing us for something or some course nga iyang gusto nga ato nga pabuhat. Leviticus chapter 11 verse 45 ato makita, For I am the Lord that bringeth you up out of the land of Egypt to be your God. Ye shall therefore be holy, for I am holy. Now, ang ingon sa pulong sa Ginoo, magpakabalaan kamo pag mahimo kamong balaan, pag kinabuhi kamo nga balaan, kay ako balaan. O kani nga verse gibalik sa New Testament, which means this verse is also applied to us as a Christian, that we believe our God is holy. Nagtuo ta nga ang Dios balaan. Therefore, we ought to live holiness. Kinahanglan nga magkinabuhi kita nga balaan. Kay what if dili kita magkinabuhi nga balaan? What if ako as a Christian makitaan, no? Makitaan ko nga nagdalag-dalag tuba, nagdalag-dalag mga pag-inom o naa ko dito sa sabungan. Magkinabuhi ko nga dili balaan. Og mo preach ko sa gospel. Mag-ingon ko ang Dios balaan. Unsay reaksyon sa mga dili magtotoo? Mag-ingon na sila, ingon-ingon kag ang Dios balaan, pero ang imong kinabuhi
Mas maayo pa nga mo ang kinabuhi. Now, that's why we can't be saved and still doing the things that the world is doing. Mao na siya ang challenge that we ought therefore to be holy, for our Lord Jesus Christ is holy. Now, sa Christian change, now, ato makita sa Isaiah chapter 42 verse 7, naingon ng Bible, nang promise ang Ginoo that to open the blind eyes, to bring out the prisoners from the prison, and them that sit in darkness out of the prison house. 1 Peter 2:9, but ye are a chosen generation, a royal priesthood, and holy nation, a peculiar people, that ye should show forth the praises of him that who hath called you out of darkness into his marvelous light. Remember, we are royal priesthood, an ambassador of the Lord Jesus Christ. We ought to act, we ought to dress, we ought to behave like that. Remember, we are a royal priesthood. We are ambassador of the Lord Jesus Christ. Praise God, we are royal priesthood. Now, we have spiritual position higher than President Bongbong Marcos. Remember, atubangan sa Ginoo usa ka royal priesthood. No, isa ka royal priesthood. That's why ako as a priesthood of God, as an ambassador of our Lord Jesus Christ, kinahanglan maningkamot kita that we ought to act, dress, and behave like the way an ambassador of the Lord Jesus Christ behave. A deliverance by God's power, di lamang cry, change. Number 3, confidence. In verse 2, the Bible said, He brought me up out of the horrible pit, out of the miry clay, and set my feet upon a rock, and established my going. No? And praise the Lord, He set my feet upon a rock. Gibutang sa Ginoo ang akong tiil diha sa rock, o dili kay Peter. Ingon ang Bible sa Deuteronomy chapter 32 verse 3, the Bible said, Because I will publish the name of the Lord, ascribe ye greatness unto our God. He is the rock. His work is perfect. For all His ways are judgment. A God of truth and without iniquity. Just and right is He. Amen? Ang atong Diyos, wala siya'y kapareho. Ang atong Diyos is unique God. He is the rock. No? Balikon nako, si Ginoong Jesucristo mao ang rock. O mao nang ganahan ko sa kanta nga Solid Rock, no? That nag-ingon siya dito nga my hope is built on nothing less but than Jesus Christ. Amawan, kalimot na ko sa kuan. Basta mao na to, Solid Rock, imo nang i-search sa YouTube, imo nang tan-awon ang whole song, og nindot kay na siya nga hymn, og ingon nang si King David at multiple occasions called God His rock. Ingon ang 2 Samuel chapter 22 verse 2, and he said, The Lord is my rock and my fortress and my deliverer. Amen? Ang atong Dios mao na siya ang rock. Now, sa Matthew chapter 16 verse 18, and I say also unto thee that thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Now, ang text na gaingon nga si Ginoong Jesucristo rock. Kay naingon man ang 1 Corinthians chapter 10 verse 4. And did all drink the same spiritual drink, for they drank of that spiritual rock that followed them, and the rock was Christ. Amen? Praise God that God set our feet to Jesus Christ. Og wala niya gibutang atong praise God kay ang atong foundation ang rock nga mao si Ginoong Jesucristo. Dili ang bisan kinsa nga laing tao nga nagaingon nga do this, do that in order to be saved, do this na ay listahan nga buluhaton para ma-sure ang salvation, magpa-member sa simbahan, magbuhat og good works, magpabaptize, then maningkamot mulahutay hangtod sa katapusan aron maluwas. Praise God, dili mauna ang atong foundation. Praise God, our rock and our foundation is the Lord Jesus Christ. That's why we have full assurance sa atong salvation. Kay ang atong rock, mauman ang atong Ginoong Jesucristo. A deliverance by God's power. Dili lamang kadto, but also number 4, course. Wala lamang nga nadunggan sa Ginoo ang atong cry. Wala lamang nga gi-change ta sa Ginoo, no? Wala lamang confident ta sa Ginoo, kundi napud tay course nga gi-prepare ang Ginoo. Now, Psalm chapter 40 verse 2, the Bible said,
He brought me up also out of an horrible pit, out of the miry clay, and set my feet upon a rock, and established my going. Naay di ay course nga gi-prepare sa Ginoo kay King David. Oh, I believe as a Christian, we have also the course that God had set for every believer, every child of God, every saved believer na ay course ang Ginoo nga gusto niya nga pabuhat sa atoa. Unsa man ni siya? Remember, God does not just want to save you again. He wants to use you. Then you'll have a purpose for living. Remember that the lost word is seeking for purpose. Ang kalibutan nagapangita sa purpose. Naguna sila nga ang purpose sa kinabuhi is mag-enjoy. Ang purpose sa kinabuhi magpadato. Ang purpose sa kinabuhi is makadrive sa Tesla car. Ang purpose sa kinabuhi ang mao ang pagsikat, mo sikat worldwide. Mo na ang ginauna sa kalibutan nga purpose. Remember, but God's people are going to heaven. Amen? Ang anak sa Dios, ang kaanakan sa Dios, ang katawhan sa Dios, na dili ni ang atong balay kabalutaana. This world is not our home kabalutan ni ana, because God's people are going to heaven and God's people are going to church. Amen. Di lamang kay ang mga katawhan sa Dios is padulong sa langit, paadto sa langit, but also God's people are going to church. Padulong na siya sa iglesia, sa assembly. And remember, God's people ought to go into the world and preach the gospel. Again, God's people are going to church. Now, kumusta kay Gala? Sa panahon nga naay activity sa church, naay fellowship, naay service, asa man ka? Sa panahon nga naay prayer meeting, no? Makigbugno, naay prayer meeting every now and then nga ginabuhat sa midweek. Asa man kay Gala? Unsa man ang atong gikabisihan? No? Abi ba nako ang Dios ang ato nga priority, but kumusta ang atong kinabuhi? Ang ato bang kinabuhi nagaingon nga kung i-summarize ang atong kinabuhi ingon ba na siya nga nahigugma ta sa Dios? Higala kung nahigugma ta sa Dios, timan-an nato nga moadto jud ta sa church. And we ought to go into the world and preach the gospel, no? The Bible said, I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. You know what? Mao ni ang nindot kayo nga verse pod. Naingon si King David, malipay jud ko kung naay magingon sa kuha. Tara, muadto ta sa balay sa atong Ginoo. Kumusta kay Gala? Kung naay manginbitar kanimo nga magsimba, no? Imo bang igsuon sa pagtugi giimbitar ka, giingnan ka, tara adto ta sa balay sa atong Ginoo. Muadto ta sa church, muadto ta sa atong kaigsuonan. Aron makapaminaw ta sa preaching, makapaminaw ta sa teaching, makapaminaw ta sa sermon. Kumusta ka, Higala? Kumusta ka? You know what? Si King David kay maog yun na ang iyang kalipay, ang pag-serve sa Ginoo. I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. God's people are going to church. And also, God's people are to go to the world and preach the gospel. Kay mao ni ang Great Commission. And he said unto them, go ye into the world and preach the gospel to every creature. And I praise the Lord. Kagabi, as last night, sa among prayer meeting, I heard a testimony from Ma'am Joyce Sharot. And I thank God nga siya na ay conviction, na ay commitment nga mag-mission dito sa Papua New Guinea. O makita na ko ang iyang desire to obey the Great Commission. No? O remember nga dili lang usa ka tawo ang giatasan sa Ginoo, no? Nga mag-preach the gospel to all the world. Kundi tanan jud ta. Every Christian are commissioned to preach the gospel. Now, that's why I encourage everybody, brothers and sisters in the Lord, let us support our missionaries. Kay wala man ta nakaadto, at least ingon pa si Pastor Rex nga nakaadto ang atong support, murag nakaadto gihapon ta. We need to support our missionaries kay you know what, daghang pa mga tao ang wala diha sa tilan sa Dios, no? We are too selfish kay ta kung dili ta i-share ang atong gospel. We are too selfish kung kita lang, no, dili ta mag-share sa gospel. Remember na kay nagingon baya ang Ginoong Kristo that it is more blessed to give
than to receive. Now, we are blessed because we receive the gift of salvation. Amen? We are blessed because salvation is free. Gihatag ra ni nga libre, dili kita ang nagtrabaho, gitrabahoan ni sa tong Ginoo. And remember, we ought to share this gift. Ang gugma sa Dios atoan na siyang ipalapnag because we ought to preach the gospel to every creature. Now, the conclusion. Oh, nawalang conclusion. So, akong conclusion is mao ni. God is giving you out of the miry clay. Giluwas na ka sa Ginoo out of the miry clay. O you know what? Kung imong tan-awon sa Bible, wala lang ka giluwas sa Ginoo out of the miry clay. You are saved from the penalty of our sin or from your sin, which is the lake of fire. Remember niya na God saved us from eternal lake of fire. And God heard your cry sa diyang katong time nga ning paubos ka sa imong kaugalingon, gi-admit nimo nga ikaw isa ka makasala o gi-admit nako nga ako isa ka makasala, gi-admit nato og sa diyang ningsalig ta o ning tawag ta sa atong Ginoong Jesucristo nga luwason ta. Remember, God heard your cry. No? Giluwas ta sa Ginoo. And God is changing you. But the question is this, what are you doing with God giving you out of the miry clay? Or better question is this, what are you doing with God saving you out of the eternal lake of fire? What are you doing after God heard your cry? What are you doing when God changed you? Giluwas na ta sa Ginoo higala. Timan ana to na. Luwas na ta. Og dili na ta mabalakas sa ato nga future destination. Dili na ta mabalakas sa ato nga eternal our spiritual destination because we are already saved. Pero wala lang dira naga-end higala. God wants to use you and God is changing you. And that's why dapat atong timan-an nga dili na ta magkinabuhi the way the world is living because God has already saved us and God is continue to change us and allow God to change you. Ay allow nato ang atong Dios nga magbag-ohon ta og ingnon nato karon nga Lord, tabangi ko kay naa man ning course, naa man ning Great Commission sa atoa. And we ought to preach the gospel. Og need nato ang grasya og tabang sa Ginoo niana. Og mao na do something about it, no? You are already saved. Luwas na ka. Og naay course ang gi-prepare sa Ginoo. You and I, we need to do something about it. Let's pray. Ginoo, nagapasalamat kami Lord sa imong nga pulong. Amahan, thank you for reminding us nga ikaw Ginoo maluluyon. You heard our cry. You are changing us and you are our rock. You are our confidence, Lord. O dili lamang ka na amahan, you given us the course, mao ang Great Commission amahan, to preach your word. Kay nagaingon ikaw sa imong pulong that the gospel is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first and also to the Greek. Amahan, walay laing makalawas ka namo, Lord, kundi ang gospel. O gigiluwas minimo, Lord God, busa amahan. Kung naapay mga tao karon nga nagapaminaw sa radio and even online, Lord, wala pa sila nakasiguro sa ilang kaluwasan. Ako pagampo, Lord God, nga sila mag-humble down silang kaugalingon, i-admit nila nga sila makasasala, og musalig sila diha kanimo amahan, og dili silang relihiyon og mga buhat, og saligan Ginoo nga ikaw nagpakatao pinagi sa persona sa imong anak nga si Ginoong Jesucristo, gituman ang kasuguan, nagpakamatay gidubong og sa ikatulo ka adlaw nabanhaw aron maluwas ang among kalag. Lord, nagaampo ko nga ang nagapaminaw pod nga mga luwas na nga makanak kanimo. I pray nga i-bless nimo amahan nga unta magapadayon mi. I-enable mi nimo Lord by your grace nga makapadayon mi Lord God until hantod Ginoo nga ikaw mo balik ug hantod Ginoo nga kami pagkakuhaon minimo. Lord, we thank you, we praise you, we love you, and we give all the praise and glory to you alone, Lord God. In Jesus' name, amen.